Jualnya tinggal ini aja. Size berapa nih lah? 30. 30 berapa nih? 1.500.000. Motoro apa nih? Motoro 2 juta. Cilunong nih Pak. Buan cilunong nih Pak. Clean lah. 5 juta saja. Welcome to Resta Fish Channel. Halo, assalamualaikum Tante Brosis. Apa kabar pian semua? Semoga kabar pian semua sehat dan bahagia. Nah, kali ini Lun Resta Fish Channel bersilaturahmi ke toko ikan hias dan ikan predator di Banjarbaru. Di tempatnya Om Yudi dan Bro Safa, yaitu Dava Arwana. Di sini Lun akan mereview ikan apa saja yang dijual di toko ini serta update harga terbaru di bulan Juni 2024. Oke Om Tante Brosis, ikutin terus video Lun kali ini. Namun sebelum mulai, langkah baiknya pian klik tombol subscribe, like, comment, and share channel Lun ini agar Lun semakin bersemangat dalam memberikan informasi mengenai dunia perikanan kalsel. Selamat menonton. Assalamualaikum. Koi mulai berapaan Pak? Koi Koi mana? Blitar semua. Blitar. Berapa nih Pak? 700.000. Ukuran 25. Kata Bapo kemarin 2 juta lah. Kata Baponya 2 juta. 20 cm. Bibasnya Bebasnya TMNC 700.000. that's Dan 200 ribuan. putih apa? Putih 12-13 cm 50 ribuan. 10 ribuan. Nih. Kalau seperti 20 cm kurang lebih. SRD Cilunong nih Pak. Buan Cilunong Pak.
Ini apa nih Pak? Pibasnya Pak? Bebas Pogo. Oh iya, Pogo. 1 JRI. Di tanah ukuran 89. Pogo Pure. Purna bos. Rare item. Yang silver albino nya 550. Yang 2.750 di tanah. Size Size 23, 24 lah. 40 cm 1 juta. Lengkap ya lah serti. Pound juga. Kalau bisa 40 ini 35 nih. Kalau udah masuk ada film. Ini Bang Pak. Ini bisa dibilang. Size berapa nih Pak? 30. 30 berapa nih Pak? 5.500.000. Tapi sudah soal. Ini sama nggak Pak? Sama 4.500.000. Pari Bang Pak. Pari Black Diamond 5.500.000. Apa nih? Motoro 2 juta. Albino, Pro Albino 7 juta. Paimo jangan nih. Berarti 5 juta saja. Clean lah. 5 juta saja. Yang ini murah. Kayak debat 7.500.000. Kaos kedemet jadi ini lah. Nah, jadi ini 15 jadi harganya 450. Warna super Albony King 20 cm sama King Berapa nih Pak? 15 jadi. Diskus Pak. Biarin saya. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until
watch your blue eyes fade to Oke Om Tante Brosis, sampai di sini dulu video Ulun kali ini. Apabila ada kesalahan informasi yang Ulun sampaikan, bisa pian tulis di kolom komentar. Ulun undur pamit. Assalamualaikum.